Iya, Tedis kita Grina. Salam menjual-jual Man Banta Grina. Pasu-pasu di bata Simpar Man Banta. Iya, Surah. Gedang batang tuala nangki arah rendana Grina kita dan pasu-pasu restua. Mari sisahkan perpadanan ya Man Banta jemaat pe sikutkan landak kita Grina. Iya naturang semena Kala terapna jelmana lalit si matudang rana ucapan dekalanai jumpa lanai tanah tutur
indah kerjarani Meriah kukurta Ulih pendahinta Sekeman banga Uweri kukensa Pasu-pasuna Siang korek kendang Umas geluhta Marilah dagena Sitaruhkan ulih pranita Anu kurnia Ku adepan Tuhan di bata Manjar-anjar endeken Ainda mah kekelengan tasek torsada nari Arsada arihina, arsada ukurna Guna anahkan persembahan Kerja ranina mandi bata Melala tantangan kegeluhan Ibas 2022 ini Tapi EP tetap bermeriah ukur Arkitekan ia bergantung mantuhan bagi kai katakan pada tanda dai Artina Habakuk Bagas pandundakna Sembahan si Marina Hadapan si Arkuat Tahan lebay Iya Anjar-anjar saja ndeken Ainda mah sektor sada Nahkan persembahan Kerja ranina Guna pekena-kena gereja anta Pekena-kena pelayanan silitibas gereja anta
Iya, patamkan tisik. Iya, jaga ya. Hendakan. Bakar. Siap, putar lagi. Iya, setor satu. Oke, riahkan, asa. Iya, maju. Iya. Oh. Iya, Surati hingga sebagai pemanasan. Iya, angkat tangan. Manbandu kekelangan kami sektor 2. Sikap-sikap kak. Ay nama kekelangan tayo ba sektor 2 nari. Ibas peralinan kegeluhan 2020 sada 2022 melala tantangan singgo lewati perbedaan singgo bentasi, tapi tetap dikecapkan bahwa Tuhan tetap berkelengate. Maka nasepak sawari enda kekelengan tai sektor 2 nari meriah ukur gunandaskan persembahan kerjaan ini. Bagus pandundakna kemahan Tuhan pendeta Nora keras BBMR. Bagus pandundakna alau-alau. Bagus pandundakna. Enda mah kami sektor 2. Narokon uli peranin kami. Indah persembahan kami di pengharapan kami, maka dibatasi masu-masu Tuhan bersemulih, bahkan melipatkan gandakan arkitekan meriah ukur kalau kami nakkan persembahan guna perdalinan gereja kami GPKP Dube Sikelengi kami. Iya, si hadap-hadapan. Iya, berhadap-hadapan. Iya, padamkan.
Banten. Iya. Putar. Putar. Kiri. Iya, iya. Serentak Grina perlandak na sektor gue. Tersada Grina rihinay ba sektor na. Iya, putar lagi. Asa. Iya, suara. Sikat-sikatkan sektor telu.
Iya, putar. Tes. Putar lagi. Keridah kinirsadaan ka sektor 4. Pas tudung nila dia memeriah kalau Punagrina. Asa. Iya, iya. Pasang terus. Awas, jaga pinggang. Iya lagi. Oh. Memang dia. Iya. Ya, mengkak bagas pandudak na. Bakal berasi barang ngalah. Ya. Nata Bengo Sektor 5. Ya, bersikap Trina Ban Sektor 5. Bersikap saja Senta 500.000 sadabohan. Iya. Ketua Mamre memberikan persembahan Gerjarani.
Nado sektor 5 menjual-jual Kamtrina ibas Jabundu. Moto ibas sektor 5. Tipis amplopnya, besar isinya. Ya, selalan kam. Potangkeun. Ya, surut-suruti. Ya. Eda sektor 6. Ngorah bawa persembahan. Iya latihan dekat-dekat nis, latihan mereka bukan tur pada laguna. Sikap kita. Iya. Alaukan. Iya, kalau semua suka moro. Sehat-sehat kita Kerina. Ulali si banggar-banggar. Oh, harus termi. Iya, termi. Iya.
Tuhan si masu-masu. Geser situ terus, geser sedikit lagi. Geser sedikit lagi. Iya, berhadap-hadapan. Iya, putar. Putar. Iya, putar lagi. Maju. Iya, bagus pandangna. Sora karo. Iya. Oke, turun, oke. Iya. Iya, ini pergi buat ngarban. Ada teruskan saja lah. Tampak perseragam na ibasa turnamen. Sadari nagrina. Meriah ukurna. Berikan nasi muhuli naman Tuhan. Melala tantangan perbeben ko'y bentasi. Sigri nargitikan kekalangan Tuhan. Maka meriah ukurna. Tindas kena pengatakan bujurna. Arah keranin singgo yalokan. Jenari sikap-sikap kam man pekerjaan kami basektor Pitunari. Iya dah gay dalankan odakan arsurak kam ibas kam nahkan persembahan Man Bandu Pendeta Snora BPMR Panitia Ainda kegelangan tay basektor Pitunari Baba persembahan kerja ranina tersikap kita tampak kala kainda bagi perbaris kala Israel ke rumah pertoton tergedang ngikuti balur-baluran pan gedang naidah nu gedung tenda pelasiat meriah naukur narsada arihina dibasnahkan persembahan kalau kendo
latih daya kap nunggola ada atena bawana kainem mena. Halo kendo persembahan. Simpartu pemerendu. Jujur keduka pandangku, menentang keukur, aku lupa biasa teduh. Halo kendo oh Tuhanku, persembahan anakku, ku setelah basuh-basuh, meneguhi perpuluhanku. Geser sedikit nari, geser sedikit lagi. Geser sedikit lagi ke pintu. Iya, udah. Iya, udah kan. Udah kan. Iya. Iya, batamkan. Iya, udah kan. Putar kiri, putar. Lagi putar. Iya, asa. Oh. Iya, siapa itu? Sektor 7. Iya. Surakaro. Oh, jangan ditanya ya. Sektor terbanyak. Wasiat barisan gedung ini dari Dewan Bentrem. Iya, lagi. Oh. Oh. Iya, bukoi penggual. Jenari sikat-sikat kang sektor Sibudana, sektor Walu.
Ainda kekelengan tasak parwaluh nari man bandu kemahan Tuhan BPMR Okam sikap iya amin nagia sektor waluh henda sisitikna labu iya sikitikna amin iya iya tatap kekelangan tasek terwalu semangatna amin gialangan terang di bahasa toreda tapi teridah gua kini resadan arif ibasnya meriah ukurna di babana persembahan kerjaranina melala peralinan geluh suka duka dua bentasi tapi baswara indah ngatakan bujur ya mantuan endes kena persembahannya alaukan Ainda cipa si malam-malam adina si pan malam kerina bebas bertetap iya persembahan kami anakku Prabowo merenda bertunggu persembahan singgo berpuluh agar hidup kami gelahi tetap masuk mareman Tuhan iya riahkan
pinggang Nina. Ya, man badu tim kor langsung kam naik.